Amazina ni Patrick Abateri ne Nugles obinjo bakumade on repertoire in Western Uganda kandi okorana na Radio West konka a family mpango vision group. Ubutumwa bwanje bukwatana na CEO Oriona Rwumuntebe n'uburungi kabo kuba atwara ikintu cy'amani munongo itabakora Radio West na platforms ezindi no muntu wenka ayatekatekera cyo kugira ngo akore media houses nyingi zikubasa kureta emirimo abinje abanya-Uganda batakurwa no mucyanga kimwe batungire imirimo ni intekateka obwembezi bwo burungi akwatasa na komite zindi narabembeza abandi kwasa kutekaho ka Radio West TV West urumuri naro kuruteka amani mingi munonga ebyo nabakabitaro ni I imagine kugira ngo ibintu bina kubitaro n'abana banga bakwe batine imirimo basa tuga handi konka kine cyambiro cyangwa munonga Robert Kabushenga ebe kumuga mboni bingi munonga aboko twaranze yacu kwatana cyo kuba professional ningira no kireba nkati nkanaga mba Radio West niyo radio nkebembira abandi for the last 15 years to number 1 tukagenda gahansi nka club zo kwano urezo mpireza mani kujya mu club ejo tek kwatwaho so icyo ngakwereka ngo umuntu ayina mani mingi munonga kandi warabana na ha papura na butu twara kunji munonga utwaje no mbya covid abantu bingi mukaraba kutera omuranga barukurura kimwe baremirwe mirimo bakubabinga abakozi kongane cyo kutangaza kandi cyane kirga ruhanga na nubwembezi burungi wa Robert Kabushenga kugira ngo utaruho umukozi wena oba bingira abosho ngo ngo covid-19 eshonzo basikuba zindi ubundo twari bindi bintu konga covid-19 no muzire umwembezo kusitaba kagira ati bantu muna kacha kutwine akakibore katukabagane ogwa kwato umwate hakirobe akasente kabeka cye kongo gumoyino mu taro kintu kibo cyo barugamira ngo waferwa murumo ninga warwa humurumo ngoro butumwa kasente kache akasente kache mukakwero bwire kugira ngo mbuhika obase kwetereza ebyo nabikoze Robert Kabushenga no muntu ongamba ngo abari umuntu w'abantu no muntu abatakwepanga kurigero kutukureba CEO n'umuntu wa man munongo mbitongore okucyara munongo nka multimedia nkeja vision group kushanga ihanga ryona no ryebembero mbyamakuru no bembera nka radios TV burimo cyona konka n'umuntu abenashikaha mbere mwana no kutwarza mu physically omitwarzeye akuzware t-shirt yeye nangu no mwabe na jezo atusese mukache aizazwe na gumboots urebuza uno guno mukama wanje nyoka nabana smarter than him konka cyo nkwereka ngo uriya n'umuntu w'abantu okugira ngo ayine entebe mpango kikumanyisa ngo aze kurebeka nko mutano munonga echo cyonka cyo kimweza credit kugira ngo ubwo mushija nakora umuntu wanse namukenge byakwa nagamba atwe twino buremezi bwingi nyoti nkwizuka twaje no mbyafayo kushanga nko umuntu ngo akozero mushangu tunde deni ngubambingira ogwo muntu bataka mbingire bembabaza baraba omu channel zona ezikwetengesa kuzaka muntu kugenda none wera ubundi cyakashoba kiriya haruwe ninga company kugira ngo buri mukatoro muhandagwe kandi bamwendeze birunje ayagenda hona bamwendeza success ebyona because Robert Kabushenga akonyoma ayaya tuje joining ndukurwo mu Radio West tukwiza kwegita hebinde Robert Kabushenga twashanga kuno hakubura abrum byamakuru konka nweza akabitereza wazo mbyo buhingi no muntu ayinitiating program zo takuteka teyo nasa kuzikora yakora program hata yingambira abantu bura bakahindura abuhingi bwabo bwashemera ahabwenteka nungi ekuza media houses ezikwemberwa Robert Kabushenga abintu biji mnogo byo kumugama utinkamare konka nukumaririza tingabura gamba akemezana ako nywe ekintiro nemezano kuzarwa na hate mikwa byo narabwe mezano Robert Kabushenga nkamukama witu ni umuntu abenagenda omu campaign yona akamobilizinga abantu bakora nka marathon ekakwati hanga ryona warebeze impuruzane nke ya MTN batino marathon nuwagabira gitandikira akagira shetinga nabantu be nuwatandikiraho no kwinitiating cyugombe cyabahagize ba Uganda Cranes nuwatandikiraho cyo kugira ngo cyakabake cyo kwirukanga cya marathon bona abantu bona mbakimanya umuntu nkogwe no mugamba wo cyintu kibi kya kwarebebereho ningira abakozi be bamusasere konkanya kuzokwe ni mwendeze obusingizi bwonka Robert Kabushenga njanti you are the man, you are the real man, you are a good leader konka tibangu sometimes arechikubaho maybe it's a change for the better.